Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Maria okase otrese oye Fantini ofri Central Region. Na ne some working na ne say sometimes NDC for the sorry Fante for the bibli na NDC for nti e dem ko beto aba ma yan fi so omoni mi say se bi omo se Fante for ade no nhye dan ye yi sa yan ye concert di no mu visit ye. But ya dream with the hopper. Ya dream with the homa me at so Fantini. But what the NDC for ye and NPP for ye or the bomb or time say or manual say or can be bomb not to be free man. NDC for mum by NPP for who cry. Into a fear but to your baby to your title by election air cost was in no fee. Eh, NDC for Mundra building here, mobile papa. It's the a Central Region for mother or Mudge or who cry. A Central Region for. Yes, NPP all the way. Now you think mama me a day etuja. Mama we did the same. Pacho me dey am for so a. Ofi ma dey ba na asasem so pa. Am for so am yentio. Pacho me ya Fantini. Na me te asin kusia ma beta 31 years ni. Na ya nkofu pi se Fantini bia ya NDC ni. Fantini bia ya NDC ni. Eye no kure. Se bia me te asin mem. Impuntu dro ba ha. Mi wo me bi. Ma wo krom ha me bete ha. Enti ya de papa ba ha mi wo me bi enti mi ya dwen se ya se asin ma mi ti ya Fantini ti mi kwato ma ba ma ijo kwato ma na wa ba no wato atwene ya to mba mata atipoku na mata asin o ma ya de papa wa asin ma me ha na wuti ha Fantini no a ebi ba kaw aso me kan no ya tase kayo ya da yo ya so mi ya MPP ni me amame emfa me ho utaka man NDC taka man me kra beto banana MPP ba so mbeje ha kanon Ya da se ya ma me se omo taka man kra beto na ba e de ma be last two na yakọ back na fi ato udi ni sen Pacho me do ohime yawo ohime ya me yentio abu me da osene adwuma pa da bia wo ye me ta hwe pa wonu show a da bia mo ba Saturday bia me hwe wadwuma pa wo ye abu osene ya adwuma no na ma na mo betumi ade MPP city no baby amu bako bia no nyankopa bobo mo madi kunim abu masem tetia ne se abu NDC de wo mo na imputuwa no so entimi koso ya da se nyame sha life wontumi 101.3 wontumi TV papa udi ni sen The Dauda Charles. Dauda cha do kwa de no na sha se uba hantem pa den na obeka kire adehye Abupra, me ni di wachi na che. Na me MPP ni pa. Na de me hu ni se. Sa city we. Ya weni na mokoto ababa ko no mu lusu ya omu de mojahye aba ha. Ombo te nyina ne se ha no. Obo de ntutu asem. Ebeta MPP for ha. Aha no ensu na da ho ya twa hu ahia. Na so munim na omanse se omadwe se omu de patapa na ba ha ye mpema nso. NDC ni bia ni ho a obre ne ho ase. NDC ni bia mre ne ho ase. Tie omumra mu ho ase do mu ka bia ye tro se omunim omunam nkura na se de ka kozi o court na ye ko no MPP fo taye nti omu de share dai ekotu enso wafom efunu ho asem ne ye dai ye ka now se mpuntuo no ye hu se ya ye ko ye nkrofo omu gigi ye nyina da shop aba saba we me mak mu makini ha si elusu a mo mefa me nko ye ba we ne awe ye mefa nko he mo mefa me ko be bia wo pe ni awe ne na ahumate so o ma de se afiefie me be wura bia o metata o mu se o se o madwen sa seat we brekufo ntie ye nyina ye yakọ ne de mpuntuo ama oman afeso rangeman so obi ansara ahomache na o meto enhweska nim na fe ye wi a ye nkwada ase manu masem no medam ase yes ya da ase pa untumi you know ma no mi hu ne da baba ha am fa me kra ma ne se na me de ne bakọ heaven ya da ase ore mama utie fitine nkwada brem ene nyame bo ne din efre no me kai sometime bi na all kasa na all kabra na oya akoda na won ye kwaje Ghana si ho enkroma no ne ade ye kira ne ye meetings wo papa fie na me tie some of the stories say yi JB dan kwanom ne ade omuso no mu na o ma fa no na o de na tena o ma nine so even at that tender age God has already prepared, said this guy called Kweku Dankwa is going to become something. So I will let him start mingling with people of such.
will let him start mingling with people of such. You share a lifestyle. Me go school or Ghana. So me kai Ghana social studies books. You kai say William Eden Oforiata. You kai Wan. You can kai woman na Ekufuado papa. No womb. Ekufuado papa. Na okasa squad no. So don't ever think, especially those who are always attacking Ekufuado no, don't ever think say oye ni pebi keke no wo. De bia sister Cynthia ya na me ka say me say me nsuro me nkan ka me ka say papa no ye bosom say ye som no. Seriously. Say nye suro na me suro me kan na me pese eja me de ne be equate sebe ya bosom na anka me ka say papa we udi ni gina wo say bosom a qualify. Because look at the incentrene from losing your first wife. Now no so no sebe abodan for group bi aka bom na di tinsam fon die nim ni na e ka de to papa yi so. Ensu nyankopon ama papa we wa mana anye worry. Di ayede ye no di ayekeka fra no ni nara no. Ekufuado have stayed resolute. Now, me gonna say, Anka, after several attempts, me try na mean to me, chale mean to me, forget, cause try be before. But it is sad, say, they try this man, and the more they try him, the more he shames them, and they don't see that. Meaning why? Obia, why you not gonna say, what do Ekufuado be dia grow? Obedi trodia to Ekufuado so ni na Ghana for mama yen show ma brabo. And I make us say Toronto for mo amonka dia ACA e will be no redeem. Na my imagine say men kasa e bi kura but mo ankasa Toronto for amona mo amokwa abonte am uniama mo amunim dia ACA and you will be na sebe ka kire. We have to know say God made certain people for a certain purpose. God, he made certain people for certain purpose. And if you are not smart and wise enough, and you try to fight against what God is trying to establish, you would always be disgraced. You would always be disgraced, and disgrace comes with punishment, shame. Nana do dan kwa budani Ekufuado na onam wono me say onye normal sa amamu hu ne say okaye nkrofo e bi ho onye the type of John Mahama there be. Onye John Mahama type ni bi no no the president that's what work as because we need president that there be. Let us be careful. Let us be careful. Because here, Mama nchira wa there. Obia wedi tro. Edi atuna na